Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelinin 21-i cumartesi günü. Biz sizlerge bu hafta olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Rusiyada tutulgan Ukrayna denizcilerinin söyleri Moskvadan bu hafta qaytып keldi. Rusiyaga ular denizcilerinin apis muddetini uzattırıv boyunca keçken mahkeme oturuşuvu için bardı. 30 kişi olup barganlar ular arasında zapt etilgen harbiylerinin apayları ve ana babaları. Kyiv demiryol vokzalında ularını hukuk himayeciler karşılagan mahkeme oturuşuvları denizcilerinin kurantalarının görüşmeleri için yekene imkandır. Їхали, дуже було важко, було дуже, Кетayatqanda konuşmağa imkanımız olur ekenmi dep kasivetlendik. Yaşıl formalı adamlar bizge bir kaç kere ihtar etti. Ama men akayımның hem kolunu tuttum, hem kucakladım, hem de onun yanına barıp onun bir 3 dakika laf ettim. Kuruşevler yasak, telefon konuşmaları da olmay mektuplarımızны olarga yetkezmeyler. Ama aynı zamanda başkalarının çetelden kelgen mektuplarını olar ala. Zapt etilgen Ukrayna denizcilerini Rusiyanın Lefortovo mahkemesi iyulning 24'üne kadar hapiste kaldırdı. Tevkif muddetinin uzattırılmasını prokuratura talap etti. Mahkeme oturuşuvları kapalı tarzda aprelinin 17'sine kadar devam etti. Berdiansk ve Nikopol gemilerinin yanı kapı bukseri 2018 senesi noyabr ayında Odessa'dan Mariupol'ga ketayatqanda Rusiya kuvvetçilerinin ateşke tutulup zapt etildi 24 denizci esirlikке tushdi. 44 portret, 44 kanunsuz tevkif etuvlerinin hikayesidir. Kiyev'de Kreml mobüsleri degen sergi keçti. Sergi Kırım'da okupasiyasi hakkında halkara konferensiyanın kısmı ola. Anda Ukrayna siyasi mobüslerinin portretleri taqdim etili, ular arasında silah saklamasında ve koloniya başlığını köteklegeni hakkında uydurulgan işler boyunca qabatlangan Volodymyr Balog ve terrorizmde qabatlanıp 6 yılga mahkum etilgen Pavlo Grip. Mobüsler kun-kundan arta, kun ilhaq edilgen Kırım'da Rusiyanın kanunsuz hareketlerini, insanların tutulganlarını göremiz. Episi bu emirler Kreml'den kele. Yarımadada yaşagan Ukrayna vatandaşları casuslıkta ya da Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olganında qabatlana. Ularının episi kanunsuz tevkif etilip, teröristler ya da ekstremistler dep sayıla. ув'язнених є люди, які мого віку. Mobüsler arasında yaşdaşlarım var. Onların siyasi bakışları da tolusının şekillenmedi. Onlar arbiyelerde değil. Men belesem bu aksiya pek mühim. Çünkü zamanımızın problemlerini gösteriyor. Aksiya yardımının biz bularını en azından göremiz ve öğrenemiz. Destek koçup kelgenlerge evge qaytmaq umutunu berer. Lvivdeki Kırım Tatar Cemiyeti işgal etilgen territoriyalardan koçup kelgenler, çağırı ve perspektivalar adlı panel teşkil olundu. İştirakçiler Kırım Tatar etnik ve dini minlik saklanılmasını muzakere ettiler. Lvivde iki medeni merkez, akşam mektebi çalışa ve Kırım Tatar tilinin dersleri teşkil olundu. Kırım'ın işgalinden zarar görgenleri öz dertlerinin paylaşıp tavsiyeler ala bildiler. Bundan da gayrı şarkta cenkleşken gönüllülerinin görüşmege imkan oldu. Biz Kırımlılarnen tanış olmağa istedik. Men de misal atoda cenkleşken Kırımlılarnen tanış maksat bar edi. Ukrayna birlerinde hizmet etken resmi olarak olar himaye altında, olar veteranlar. Milli sürgünlüknün foto hikayesi ilhaq etilgen Kırım'da repressiyalar hakkında sergi Varşavada taqdim etildi. Polonyanın paytaxtında Kırım işgalinin 5 yıllığı unutuluv yolu degen muzakere keçti. Anda Kırım hukuk himayecileri de iştirak etti. Onların sözlerine göre ilhaq etilgen topraklarda olgan vaziyet hakkında Avropalılarının bilmesi pek mühimdir. Çünkü işgalciler Kırım tatarlarının Ukraynalarını korkutup, tevkif etip ve tintuvler keçirip yarımadını terk etmege mecbur eteler.
Если на данное мероприятие придут Әгер будет бірге ерлесі кенлер келсе, оларға Қырымда не олғаны қында айтып берме керекміз. Чүнке чоқысы бұны бөлмейве, анда керчіктенді не олғаныны адамлар насыл етіп ешағанлары қында белі дегіл. известно, что там происходит. Анкарада Қырым татар милли ойынларымызны огренелер. Жиын ансамблі чешіт мерасимлерді ве ярашларда иштирак етіп, медениетімізні дегер халқыларға білдірем. Бізім ұқберімізді дәріслеріні зерет етті. Джин ансамблі Анкарада енді 10 ел девамында оз фалиетні көстере. Мында істегенлер Қырым татар ойынны огрені профессионал шекілде милли ойынларны ижра етмеге тырышалар. Түркиядегі Қырым татарлар үшін бұл пек мұйым, чөнке оз медениетні ватандан тыш огренмеге имкан бар. Buraya geldim, Kırım Tatarların derneğe geldim. Burada da Kırım Tatar danslarına katılmaya bir karar verdim. Çünkü çok seviyorum bizim kültürümüzün, dansları, müziklerimizin. Öyle. Джин ансамблі Анкарадaki Қырым татар дернекнен бинасында ерлеше. Oyuncular iki grupқа бөліне. Küçük анда балачықлар Қырым татар oyunlarını огренелер. Büyük gruppada ise yetişkinler milli oyunlarına icra eteler. Derslerimiz çok güzel geçiyor. Öğretmenimiz çok iyi. Haftada 2 kere geliyoruz derneğe. Temel adımların yanında Kırım müzik danslarından da örneklerle bir harmanlayarak ders işliyoruz. Oyuncular bu ansamblde oynap Kırım tatar medeniyetini diğer milletlerge gösterip tarqatqanlarında eminler ve bunu memnuniyetlikle yaparlar. Sonra Kırım Halk Oyunları Ceyim Ansambli olarak pek çok turneye, pek çok gösteriye çıktık. Ve burada kendimi gösterdim, aynı zamanda burada yaşayan halklara, burada yaşayan Kırım Tatarı olsun, Türk olsun pek çok insana kendi milli dansımı, kendi milli değerlerimi gösterdim. Haftada 3 kere gelip Evelina Kemilova talebelerge ders beri. Ozu Kırım'daki sabık Kırım ansamblinin oyuncusu. Kırım Tatar Derneği Ankara'da beni oyun hocası olarak davet etti. Bunda gençlerinin çalışmaktan pek baktlıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herkesini Kırım Derneği'ne ve derslerimizge bekliyoruz. İmran Hüseyinov, Ece Kataman, Ankara, UATV. Bu hafta Нотр-Дамде Париде yüz bergen yangın büyük ihtimalle elektrik kapılması sebebinden başlandı. Yangın kilisenin kulası altında tutaşkan. Bu yangın yerinde çalışkan tığıqaçılarının esas sebebi dep haber ete Paris'den prokuraturanın malumatına göre ise binanın signalizasiyası akşam saat 6:15 dakika geçkende çalgan. 3 dakikadan son ise kurtarıcılar çağırılgan. Tamam şu dakikalarda ateş binanın yukarı kısmına geçken Frankistan prezidenti Emmanuel Macron vatandaşlarına teleyin vasıtasının müracaat etti. Onun haber etkenine göre kilseni o 5 yıl içinde gayrıdan tıklemege istey. Bir gün içinde Notr-Dame de Paris'nin yanıdan kurulması için aman 1000 milyar dolar cıldı. Нотр-Дам де Паринын апрелнын 15-інде ақшам янмаға башланды. Атеш пекте сүретті ағач дамнаве меркези куляны қаплап алды. Бір қач саттен сон куля йықылды ве янгын тек 9 саттен сон тоқтатылды. Таш деварлар ве чаттылар буюк зарар кормеді. Нотр-Дам катедралы Гарби Европаның 10 эн эски готик кілселері жедвеліне кіре. Бина 12-нче асырда құрылған, 19-нче асырда кечірілген реставрация вақытында есе бинаға куля қошылған. Je vous le dis ce soir avec force. Нотр-Дамда олған янгын тарих ичбір вақыт тоқтатмағыны хатырлата. Дайма яны қиынлықларнен көрешежекміз. Ичбір вақыт йықылмайжақ дегенлеріміз де йықыла біле. Біз ижаткер халқымыз ве да чоқшайыны тәклемеліміз. Нотр-Дамны да дүлбер япармыз. Бұ иш 5 ел içinde yapılmasını isteyim. Киевде 8-нче халқара қысқа метрлы фильмлер фестивалі өткерілді. Киев International Short Film Festival сәржелер үшін 300-ден зияде фильм
азырлады. Фестивальның әсас мевзуларындан бірі 30 ел әвелісі олып кечкен вақалар, Берлин диварының бозылмасы, Шарқи Авропада яны демократияларының пейда олуы ве коммунистик империяның толысынен йықылуы. Левхалар 35 блокқа бөлінді, олар арасында балалар үшін фильмлер, анимация, ичтимai кино, милли ве халқара ярыш. Бұндан ғайры чағыров деген мақсус номинация лян етілді. Бұл номинацияда озыны ве этрафондаки дүнияны денаштырген инсанлар ақында екеге етілі. Қысқа метр фестивалі апрелінің 21-не қадар девам етежек. Знайти себе. Өзіну тапмақ, чағырушындаки инсан вазиетке бақмадан ишанғанны ве истегенны yapmaq керек. Кремль мобюсының аяты Олег Сенцовның икеелер китабыны алман тіліне тәржеме еттілер деп хабер аты Фейсбукта Пен Украин. Китап сербестлік ве инкишаф айлеве достлық, ғайыплар ве севгі ақында 8 икее Австралияның The Standard межмуасы нешрият ақында бірінші рецензияны бастырды. Материалның муэлифы мақаледе Сенцовның яшайшыны доғылмасындан Украина шарқында женг башланғанже аят икеясыны тариф еті. Киев стартап шерлер жедвелінде 29-нчы ноқтаға көтеріліп 34-нчы ярны алды. Украин пайдақты Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен ве Вашингтон шерлерінде да юқары ерлешті. Умумен жедвелге 1028 шер кіре бұл мәлімат Стартбанк сейфесінде берілген ве жедвел лейхалар сейсына оларның кейфиетіне ве стартап мұйтының бизнес ортамына көре тайын етілі. Киевде 321 стартап қайдетілген рейтингке башқа Украин шерлері де кірді. Олар арасында Одесса, Львив, Харьков ве Днепро. Бірінші ерлерде Сан-Франциско, Нью-Йорк ве Лондра шерлері ерлеші. Урметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз, әді да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.